Delegation iturutse mu Bufaransa ishaka gufungura ikibuga cy'indege yageze muri Kivu. Kuri ubu ngubu rero Somoka kure amaze kuba yakwakira delegation y'Abafaransa. Ni delegation iturutse mu Bufaransa. Ubu rero iyi delegation ije mu rwego rwa politike ngo no gushakira amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa biravugwa yuko aba diplomate ngo baje kuba bashaka uburyo bafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Ikibuga cy'indege cyafunzwe kuva M23 yafata umujyi wa Goma. Kuri ubu rero ibintu bisa nkaho bigenda bisubira inyuma kubera yuko iki kibuga cy'indege kuva cyafungwa cyahoze kisa nk'ikirimo ibibazo bikomeye cyane. Iyi delegation rero y'Abafaransa aba diplomate harimo umujyanama muri ONU, umujyanama w'Ubufaransa muri ONU. Hanyuma rero akaba yakiriwe na Somoka kure. Uyu nguyu ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu nguyu wagiye mu buhungiro Ibeni niho rero yakiriwe. Ngira ngo urabona uko video imeze, yabakiriye kuri ubu ngubu abakira ariko bagamije ngo kuba bafungura ikibuga cy'indege. Iki kibuga cy'indege cyafunzwe ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, ndetse byari mu kwa mbere nko ku itariki 27 z'ukwa mbere 2025. Rero nyuma yaho iki kibuga cy'indege cyaje guteza uruntu mu bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi. Urabyibuka mu nama yabereye mu Bufaransa i Paris, hariya rwose ni inama yabaye. Hanyuma Emmanuel Macron atangaza yuko ngo ikibuga cy'indege cya Goma ngo kigomba gufungurwa rwose ngo vuba kugira ngo cyifashishwe mu bikorwa by'ubutabazi. Rero iyi nkuru yari itangaza ku itariki 30 Ukwakira 2025 muri iyo nama. Ni inama yitabiriwe n'abahagarariye u Rwanda, u Burundi, Uganda, DRC ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga yari ihari. Hanyuma Emmanuel Macron atangaza yuko iki kibuga cy'indege gikenewe ngo mu rwego rw'ubutabazi cyangwa se mu rwego rwo gufasha abaturage. Iyi nama rero yatangiwemo amafaranga, yakusanyijwe amafaranga miliyari 1.5 z'amayero kugira ngo ibikorwa ngo by'ubutabazi bikorwe. Hanyuma rero nyuma y'itangazwa ry'ifungurwa ry'iki kibuga cy'indege, nayivuze ngo nyuma y'ifungurwa nkaho bagifunguye, ahubwo nyuma yuko Emmanuel Macron abitangaje yaje kuvuga yuko ibi bintu bigomba kujya kuganirirwa i Doha aho ibindi biganiro biri. Hanyuma nyuma yo gutangaza ibyo bintu gusa M23 yaje kubyanga, irabyanga ivuga yuko ariyo izafungura ikibuga cy'indege cya Goma kuko ngo ari igifitemo uruhare cyangwa se ariyo gifitemo ariyo ikiyoboye kuri ubu ngubu. Gusa ibintu byaje guteza uruntu biravugwa mu mpande zitandukanye, aho Felix Tshisekedi Antoine Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe yategetse abaministiri barimo uw'umutekano w'imbere mu gihugu, ubwikorezi n'uw'ingabo gukorana bya hafi kugira ngo harebwe uburyo iki kibuga cy'indege cyaza gufungurwa mu buryo ngo ibikoresho by'umutekano ndetse n'ibindi bizakenerwa ku kibuga cy'indege cya Goma ngo ubundi gifungurwe vuba. Tshisekedi rero yabisabye ko kiriya kibuga cy'indege cyakongera gufungurwa yifashishije mu bikorwa by'ubutabazi, n'ubundi nawe yavugaga nkuko ipari byavugwaga. Ibingibi yabitangaza ku itariki 14 Ugushyingo ubwo yarayoboye inama ya 67 y'abaminisitiri mu gihugu cye, avuga ati rwose iki gikorwa cyo gufungura ikibuga cy'indege mu kigeho mwabagabo mwe murebe uburyo iki gikorwa cyakorwa vuba. Mu magambo make kuri we yavuze ati perezida ni itangazo ryasomeye kuri RTNC nkuko Patrick Moya yarisomye avuga ati perezida wa Repubulika yahaye amabwiriza minisitiri w'intebe n'umutekano w'ubwikorezi ndetse n'uw'ingabo
ati yo gukorana mu buryo buhamye kugira ngo hashyirweho uburyo bw'umutekano n'ibikoresho bikenewe kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwe abundi ibikorwa by'ubutabazi bitangire. Ko ni Patrick Muyaya niko yabivuze. Hanyuma rero ibyo byose amaze kubivuga, ariko ntago AFC 23 icyo gikorwa yakishimiye habe na gatoya, habe na gato cyane, kuko nibo bagenzura hano. Ubundi bavuze yuko iki kibuga cy'indege kizajya kuba cyafungurwa kubera yuko aribo babigezemo uruhare. Uyu mutwe wa M23 na AFC bagaragaza yuko ibikorwa by'umutekano bihari, ndetse rwose ko n'abaturage babayeho neza, nta bikorwa by'ubutabazi bikenewe, ndetse ko niyo byaba bikenewe inzira y'ubutaka irahari. Ikibuga cy'indege cya Goma ngo sico gikenewe cyane ngo kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bikorwe, cyangwa se ngo abaturage babone ibyo kurya cyangwa se imiti n'ibindi bintu byose byaba bikenewe. Avuga bati mwabicisha no ku butaka ibyo bikorwa bigakorwa, kuko ntabwo dushobora kwemera yuko mufungura ikibuga cy'indege. Ariko hari amakuru yavugaga yuko iki kibuga cy'indege ngo cyari cyapangiwemo kope ya hatari, yuko bishoboka yuko ngo bashakaga yuko iki kibuga cy'indege aricyo kizava intandaro yo kuba umujyi wa Goma na Bukavu wafatwa. Ariko abenshi bakavuga bati ese byakorwa gute? Dore rero uburyo iki kibuga cy'indege cyari cyapangiwe, bavugaga yuko ngo ibikorwa by'ubutabazi bishobora kuzaza, ariko hakazamo n'abasirikare, amabatayo n'amabatayo baje gufata ikibuga cy'indege cya Goma. Ubwo rero birashoboka yuko Perezida Tshisekedi yegereye Emmanuel Macron akamubwira ati mfasha turebe uburyo ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa. Ibaze rero kuba perezida yavuga ngo ikibuga cy'indege gifungurwe atariho ayoboye, ari inyeshyamba zihayoboye zikanamushwishwiburiza zikamubwira ziti icyo ntago ari cyo dukeneye cya mbere, dukeneye amahoro, dukeneye uburyo twakora n'ibindi, ndetse nta kibazo abaturage bafite, bararya bakaryama, abaturage bameze neza, abagizweho ingaruka n'intambara bameze neza kuko bari kongera kwiyubaka, abari impunzi baratashye, ubu ngubu ibintu bimeze neza cyane. Niyo mpamvu rero iki kibuga cy'indege cyakomeje guteza ibibazo mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu bijyanye na politike, kuko ikibuga cy'indege cya Goma ngo ntago gikenewe kuba cyafungurwa. Rero iyi delegation iri kwiga uburyo iki kibuga cy'indege cyafungurwa mu maguru mashya, ndetse rwose AFC M23 nabo bakaba babigiramo uruhare nk'uko Ubufaransa bwabivuze. Ariko iri ni ingingo ikomeye cyane, ni ingingo bazaganiraho, dore ko ibiganiro bya Redoha byimukiye muri Togo bigiye kuba byaganirirwayo muri Togo, ariko bamwe bavuga bati ibi biganiro ntibishoboka. Abasesenguzi mu bya politike bavuga yuko bino biganiro bishobora kuba bitazashoboka habe na gatoya, kubera yuko ngo bigiye kwinjirirwa cyane, kuko mu minsi mikeya mu kwa mbere nibwo uyoboye Afurika yunze ubumwe ashobora gutanga inkoni hakayobora undi. Ariko rero bivuga yuko ari Ndayishimiye uzayobora n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi niwe uzayobora n'umuryango. Bivuga rero u Burundi kandi bifite ingabo nyinshi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uribaza ngo ibiganiro bizagenda gute? Unyandikire muri comment umbwire uko bizagenda. Hanyuma niba utarakora subscribe uyikore nyamuneka. Ni Ingesamu usanzwe ubana nawe uguha amakuru y'ingenzi kandi amakuru akomeye cyane, amakuru atariho ivumbe.